Okay, so maybe Tasha boleh share sikit macam sebelum bersama dengan kita lah dan dulu kan. You buat sendiri dulu apa semua. Mungkin you boleh share dulu apa yang you buat in terms of marketing, pengurusan bisnes dan sebagainya. Dan lepas tu you share pula bila dah bersama dengan kita tu apa perubahan yang you dapat kecapi. Okay, first sebab actually saya start buka klinik dalam awal bulan 5 lah, kita officially on May tahun lepas. So dalam 6 bulan pertama tu saya tengok kita buat try buat marketing sendirilah. Semua kita buat buat sendiri, buat ads, saya try buat ads juga lah, Facebook semua. Tapi saya tengok macam tak berapa result yang saya dapat, sales yang dapat tu pun macam tak banyak, tak memberangsangkan kan. Lepas tu kita punya sales start static dah. Bila dah start static tu saya tu dah lah, satu lokasi klinik saya ni memang actually outskirt lah daripada bandar, bandar besar. So kepadatan penduduk pun kurang, jadi kita tak ada cara lain untuk reach out customer melainkan melalui marketing lah, digital marketing daripada media sosial. So dari situ saya try buat dulu, tapi sebab kita tak ada background marketing semua, so dia macam berterabu sikit, mana nak buat, mana nak tengok patient, mana nak urus sales semua. So after that saya dah join Mafa dalam bulan 11, starting November saya start join Mafa. So, Alhamdulillah dalam 2 bulan macam tu, bulan kedua tu kita dah start improve, kita dah nampak improvement lah. Kita punya sales pun double up, even sekarang pun still increasing lah. So macam memang sangat membantu. Actually marketing untuk klinik-klinik baru, bisnes baru memang sangat penting lah. Sebelum ni kita cuma sebab doktor kan, kita just tengok kita cuma tahu tengok patient macam tu. Tapi actually kita kena belajar betul bahagian bisnes, macam nak handle bisnes, macam mana nak buat marketing. Itulah yang saya rasa dengan bisnes join Mafa ni actually sangat membantu.